من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان و میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام
ذل جلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 16واں پارا، سورت دا نام سورہ الکہف، سورت دی آخری آیت پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سلسلہ نسب دی ہر کڑی نجابت، طہارت، شرافت اور نیک نامی دا پیکر ہے۔ حضور علیہ السلام دے تمام آباء و اجداد، تمام امہات، والدہ محترمہ، نانیاں اور دادیاں نہایت پاک باز اور باوقار خواتین سن، اور اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سلسلہ نسب وال گہرائی نال اس چیز نو ویکھیا جائے، گہرائی نال نظر دہرائی جائے، تو آپ علیہ السلام دے آباء و اجداد سردار قائدانہ خوبیاں دے مالک اور معاشرے دے اندر بڑی معزز حیثیت رکھ دے سن، اور اسی بات دی دو ٹوک گواہی ابو سفیان نے ہرقل دے دربار اندر اس وقت دیتی سی کہ جدو حضور علیہ السلام دا خط ہرقل نو پہنچیا تے ہرقل نے ابو سفیان دے کولو آپ علیہ السلام دی نبوت دی حقیقت جانن واسطے کئی سوالات کیتے، اور اونا چو ایک ایوی سوال سی کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام دا تو اڈے درمیان حسب و نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سی بلکہ کافر اور مشرک ہون دے باوجود آندہ ہے کہ محمد علیہ السلام ساڑھے اندر اعلیٰ حسب و نسب والے نے۔ ہرقل ابو سفیان دی تصدیق اینا الفاظ دے نال کردہ ہے، آندہ ہے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا۔ اے ابو سفیان واقعتاً جڑے پیغمبر ہوندے نے او اپنی قوم دے اعلیٰ خاندان دے اندر ہی مبعوث ہوندے نے، یعنی میرے آقا علیہ السلام بڑے اعلیٰ حسب و نسب دے چشم و چراغ سن، اور اللہ دا قطعی فیصلہ سی کہ حضور علیہ السلام حسب و نسب دے لحاظ نال تمام انسانہ چو اعلیٰ اور اقدس ہون، اور اپنی قوم، قبیلے اور خاندان دے لحاظ نال سب تو زیادہ عقل مند، دنا، سمجھدار، مقام و مرتبے والے ہون۔ اور اسی واسطے خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو کہ نانا دا انتخاب کیتا، پھر کہ نانا چو قریش نو پسند کیتا، پھر قریش دے وچو بنو
ہاشم نو پسند کیتا، پھر بنو ہاشم چو میں محمد صلی اللہ علیہ السلام نو پسند فرمایا۔ تو ہون تک دی گفتگو چو اے بات سامنے آئی ہے کہ آمنہ دلال علیہ السلام بڑے اعلیٰ حسب و نسب والے سن، اور گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے عدنان تو لے کے حضور علیہ السلام دے والد گرامی جناب عبداللہ تک دا تعارف کروا چکا ہاں، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں حضور علیہ السلام دی ولادت دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ تو آئیے ذرا آغاز دے اندر میں اپنے مضمون دا اس بات تو آغاز کرنا چاہنا ہاں کہ حضور علیہ السلام کس جنس دے وچوں پیدا ہوئے سن۔ تو ابتدا دے اندر اے بات ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ اسلام دی ابتدائی تاریخ دے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نظر نہیں آندا کہ جیڑا حضور علیہ السلام نو انسان تسلیم نہ کردہ ہوئے۔ ہاں البتہ بعد دے صوفیہ نے اسلام اندر بہت سارے گندے عقائد داخل کرن دی کوشش کیتی ہے۔ ان عقائد دے وچوں ایک عقیدہ آپ علیہ السلام دی بشریت دا انکار بھی ہے، اور اونا صوفیہ نے اس عقیدے نو اس واسطے عام کیتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام دی بشریت نو تسلیم کیتا گیا تو حضور علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ ان سوچن والی بات ہے کہ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو انسان بشر تسلیم کرن نال آپ علیہ السلام دی شان اندر کمی واقع ہوندی تو نہ قرآن آپ علیہ السلام دی بشریت دی گواہی دیندا، اور نہ ہی حضور علیہ السلام خود اپنے آپ نو بشر تسلیم کر دے۔ اب ایکھو نا قرآن پاک دے مختلف مقامات دے اندر حضور علیہ السلام دی بشریت دی گواہی رب العالمین دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو آپ نے ذہن نشین فرمانا کون میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ جنہ دی بشریت دا تذکرہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ سنی اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرمان دینے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، بے شک میں تواڈے ہی جیسا ایک انسان، مگر صرف فرق اے وے کہ میرے تے وحی آوندی ہے تواڈے تے وحی نہیں آوندی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا ایک اور پیغام سماعت فرمانا، فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے ہیں کل اے میرے پیارے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیجئے سبحان ربی، سونے کہہ دیو کہ میرا رب پاک حل کنت الا بشر رسولا، مگر اللہ نے منو انسانا جو رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ لو اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا مقام بھی سماعت فرمانا، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ فرمان دینے کسے بشر نو ایسے بھی نہیں دیندہ کہ اللہ انہوں کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر او لوگاں نو کہے کہ اللہ نو چھڑ کے میری عبادت کرو۔ رب العالمین دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ فرمان دینے محبوب سونے اسانے تو اڈے تو پہلے انساناں دے وچوں ہی رسول بنا کے دنیا تے مبعوث فرمائے سن، تو اڈے تو پہلے جننے بھی رسول اسانے دنیا تے مبعوث فرمائے سن، سونے او بھی اسانے انساناں دے وچوں ہی پیدا کیتے نے تے تو آنوں بھی انساناں دے وچوں ہی بنایا ہے۔ ان قرآن پاک دے انہاں چار مقامات دے وچوں واضح طور تے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام جنس دے اعتبار نال بشر یعنی انسان سن۔ یہ تے میرے بھائی اللہ ذوالجلال دا قرآن سنے آجے انہاں آئیے ذرا صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو بھی آپ نے ذہن نشین فرمانا۔ سنن ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، صحیح ابن حبان دے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا، آپ فرمان دینے یا ایوہ الناس انما انا بشر رسول، آپ فرمان دینے لوگوں میں تے انسانہ دے وچوں ایک رسول، یعنی میرے آقا علیہ السلام خود اپنے آپنوں بشر کہہ رہے نے، انسان کہہ رہے نے۔ دوسری حدیث مجمع الزوائد یہ دی سند بھی صحیح ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے انما انا بشر مثلکم، میں تے صرف تواڈے جیسا ایک انسان۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، صحیح ابن حبان دے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے انما انا بشر، میں تے صرف ایک انسان۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم دی ہے اور مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، آپ فرمان دینے میں تے بس ایک انسان انج ناراض ہونا وا جس طرح ایک انسان ناراض ہوندا ہے۔ پنجویں حدیث مسند احمد دے اندر اور مسند ابی یعلا دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرمان دینے انما انا بشر ازیق بما یزیق بہ البشر، آپ فرمان دینے میں تے بس ایک انسان ایک میں بشر اونا چیزاں تو تنگ ہونا وا جنہ چیزاں تو انسان تنگ ہوندے نے۔ چھویں حدیث بھی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ غدیر خم دے موقع تے آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی لوگو آگاہ ہو جاؤ میں تے صرف ایک بشر یعنی میں تے صرف ایک انسان، میرے کولو میرے رب دا میرے کول جدو میرے رب دا فرشتہ ملک الموت آئے گا تے میں بڑی جلدی او دے نال چلا جاواں گا۔ ستویں حدیث صحیح مسلم دے اندر اور صحیح ابن حبان دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دینے انما انا بشر میں تے صرف ایک انسان ارزا کما یرزا البشر، میں انج راضی ہونا وان جس طرح انسان راضی ہوندا ہے، واغضب کما یغضب البشر اور میں انج ناراض ہونا وان جس طرح ایک انسان ناراض ہوندا ہے۔ لو 8ویں حدیث بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دی سماعت فرما لو، اس حدیث دے راوی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا لخت جگر ابراہیم بن محمد علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گیا تے بیٹے ابراہیم دی وفات نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو رون تے مجبور کر دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو روندیاں ویکھیا آنسو بہاندیاں ویکھیا، صحابہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی تسی بھی رو رہے ہو، تسی بھی اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے ہو، حالانکہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ تے اس موقع تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، اے صحابیو میں تے صرف ایک انسان یعنی جس طرح ایک انسان غم دے ویلے اکھاں چو آنسو بہاندا ہے، اسی طرح میں محمد علیہ السلام انسان ہون دے اعتبار دے نال میں بھی غم دے ویلے اکھاں دے وچوں آنسو بہان تے مجبور ہو جانا وا۔ لو 9ویں حدیث صحیح بخاری دی سماعت فرما لو، اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ ایک دن آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نا صحابہ کرام نو نماز پڑھا رہے نے تے نماز دیا رکعتاں دے اندر تخفیف ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، تھوڑیاں پڑھائیاں یا زیادہ آپ علیہ السلام نے رکعت پڑھا دیتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نا
نماز تو فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ کرام وال آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اونا وال کیتا تے صحابہ کرام عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کی کوئی نماز دے معاملے دے اندر کوئی نواں حکم نازل ہو گیا ہے؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ تے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی تسی اس طریقے دے نال اج نماز پڑھائیے، پہلا تسی سانو انج پڑھاندے سو، اج تہاڈا طریقہ مختلف ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اسے ویلے آپ علیہ السلام نے قبلہ رخ اپنا چہرہ مبارک کر لیا تے میرے آقا علیہ السلام نے 2 سجدہ سہو کیتے، یعنی پلن دے 2 سجدے کیتے نے تے 2 سجدے کرن دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیر دیتی ہے تے بعد دے اندر سلام پھیر کے میرے آقا فرماندے نے، آپ فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فائضا نسیت فذکرونی۔ اوے صحابیو میں تے ایک بشراں، یعنی میں تے تواڈے جیسا مقام دے اندر نہیں، مرتبے دے اندر نہیں، میں تے تواڈے جیسا بشر تے انسان، جس طرح تسی بھول جاندے ہو اس طرح میں بھی بھول جانا وا تے جدوں میں بھول جاواں تے مینوں یاد کروا دیا کرو۔ لو 10ویں حدیث مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے، سماعت فرمانا حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میرے والد محترم منوں بیت اللہ دے اندر لے کے آئے، میں تے میرے ابو جان بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تے میرے باپ منوں کہن لگے اے بیٹا ابو رمسا، اے ابو رمسا، او کعبۃ اللہ دے سائے دے اندر جیڑا بیٹھا ہے نا بندہ، جیڑا بندہ بیٹھا ہے، آدمی بیٹھا ہے، حضرت رمسان دے نے میرے والد منوں کہہ رہے نے کہ او کعبۃ اللہ دے سائے دے اندر جیڑا آدمی بیٹھا ہے، بندہ بیٹھا ہے، بین والے کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ تے ابو رمسان دے نے میرے والد منوں کہندے نے کہ وہ سائے دے کعبۃ اللہ دے سائے دے اندر جیڑا بندہ بیٹھا ہے نا، اے اللہ دا رسول ہے۔ تے ابو رمسا دی اس بات تو دلیل بندی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جنس دے اعتبار دے نال نور نہیں سن بلکہ بشر سن۔ ہاں حضور علیہ السلام جنس دے اعتبار نال ہے تے بشر نے، بلکہ آپ علیہ السلام تے جیڑا قرآن نازل ہویا ہے وہ ساڈے واسطے نور ہے۔ جنس دے اعتبار دے نال آپ علیہ السلام بشر نے، مگر آپ علیہ السلام ساڈے واسطے نور ہدایت نے۔ بشر دے اعتبار دے نال، بشری لحاظ دے نال، جنس دے اعتبار دے نال آپ علیہ السلام بشر نے، لیکن آپ علیہ السلام دی ہر ادا، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ ساڈے واسطے نور ہے۔ اور قرآن و حدیث دے واضح دلائل چو پتہ ہے چلے ہے کہ حضور علیہ السلام بشر سن، انسان سن، آپ علیہ السلام نور نہیں سن، لہٰذا آپ علیہ السلام دی بشریت دا انکار، وحی الہی دا انکار ہے، اور پھر حضور علیہ السلام دی بشریت دا انکار اس طریقے نال بھی کیتا جاندہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام بشر سن تے پھر آپ علیہ السلام دا سایہ کیوں نہیں سی؟ آپ علیہ السلام دی بشریت دا انکار غیر اہل حدیث جڑے لوگ نے اس طریقے دے نال بھی کر دینے کہ اگر آپ علیہ السلام بشر سن تے حضور علیہ السلام دا سایہ کیوں نہیں سی؟ وہ کہیں دینے کہ آپ علیہ السلام نور سن تے لہذا نور دا سایہ نہیں ہوندا۔ لیکن اگر قرآن و حدیث، احادیث صحیحہ دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہوندی ہے کہ آپ علیہ السلام دا سایہ مبارک موجود سی۔ دلیل کی ہے؟ لو دلیل مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ مسند احمد دی جلد نمبر 1 صفحہ 131
اور 337 تے اے روایت موجود ہے. سند دے اعتبار دے نال اے صحیح روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ آمنہ دے لال علیہ السلام جدوں بھی کسے سفر تے تشریف لے جان دے اپنی کسے زوجہ محترمہ نو اپنے نال لے جان دے. اے سفر ایسا ہے کہ اس سفر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دو اپنیاں بیویاں نو اپنے نال لے کے گئے نے. ایک سیدہ زینب اور ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سفر دے نال رواں دوان اللہ دا کرنا ایسا ہویا سیدہ صفیہ دا جیڑا اونٹ بیمار ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ زینب نو عرض کر دینے آپ فرمان دینے زینب صفیہ دا اونٹ جیڑا بیمار پہ گیا ہے تے تیرے کول اضافی 2 اونٹ نے ایک تے تو سوار ہے دوسرا تیرے کول فالتو ہے لہذا زینب اے اونٹ جیڑا تیرے کول اضافی ہے صفیہ نو دے دے. سیدہ زینب آخر سونکن سن سیدہ زینب آندیا نے اچھا میں کہ یہودن نو اونٹ اپنا دے دیا. آمنہ دلال علیہ السلام نے سیدہ زینب دی اس گل دا بڑا غصہ کیتا ہے. 2.5-3 مہینیاں تک میرے نبی سیدہ زینب دے گھر دے اندر ہی نہیں گئے سیدہ زینب دے نال ملاقات واسطے ہی نہیں گئے. سیدہ زینب فرماندیاں نے بیان کر دیا نے میرے دل دے اندر نہ آ گیا کہ ہون نہ حضور علیہ السلام میرے کول میرے گھر دے اندر نہیں آؤں گے. سیدہ زینب نے اپنا سامان سمیٹ لیا اپنے میکے جان دیا تیاریاں کر لیندیاں نے. سیدہ زینب تیاریاں دے اندر نے تے ایسے ہی حال دے اندر اینا ہی دنہ دے اندر ایک دن اپنے کمرے دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے. کمرے دے وچوں بار ویڑے دے اندر اینا نے چاتی ماری ہے شکر دوپہر لگی ہے. سیدہ زینب فرماندیاں نے میں ویکھیا کہ میرے والے ایک سایہ ٹردہ آ رہا ہے ایک سایہ میرے والے چلدہ آ رہا ہے اور او آن والے کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ زینب دی گواہی مل گئی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سایہ مبارک موجود سی ہے. اور دوسری روایت یہ بھی سماعت فرما لو دوسری روایت جیڑی ہے مستدرک حاکم دی 4 جلد تے صفحہ 456 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ ایک مرتبہ نا حضور علیہ السلام صحابہ کرام نو نماز پڑھا رہے نے تے نماز پڑھا دیا نا آپ علیہ السلام نا اپنی نماز والی جگہ تو تھوڑا جہا اگے بڑھ کے نا اس طرح ہاتھ مبارک آپ علیہ السلام بڑھاندے نے تے پھر نماز دے اندر ہی آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ جڑا ہے پیچھے کھچ لیندے نے. نماز مکمل ہوئی صحابہ کرام عرض کر دینے اللہ دے نبی جی پہلے بھی تسی سانو نمازہ پڑھان دے رہے ہو تے اے اللہ دے نبی جی ہون بھی تسی سانو نماز پڑھائی ہے پہلے دیاں اور ہون دی نماز دے اندر بڑا فرق ہے. اے اللہ دے نبی جی تسی نماز دے اندر اگے ہوئے ہو ہاتھ بڑھایا ہے پھر پچھے اپنا ہاتھ کھچ لیا اے دی وجہ کی ہے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو گل اے وے کہ جدو میں نماز پڑھا رہا سا تے میرے سامنے اللہ نے جنت نو کر چھڑیا جنت میرے سامنے آ گئی تے میں جنت دے پھل ویکھے تے جنت دا پھل میں پکڑن واسطے اپنا ہاتھ اگے بڑھا لیا. میرے آقا فرماندے نے مینوں روک دیتا جاندا ہے اور کیا جاندا ہے محبوب سونیا اے پھل جنت والا جیڑا ہے دنیا دے اندر توانوں نہیں مل سکدا بلکہ رب العالمین دی جنت دے اندر جدو آ جاؤ گے پھر توانوں اے پھل ملے گا. میرے آقا فرماندے نے میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا جنت میریاں نظران تو چلی گئی تے جہنم میرے سامنے کر دیتی جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے میں جدو جہنم دی آگ ویکھی
تے جہنم دی اگ دی روشنی دے اندر صحابیو میں اپنا اور تواڈا سایہ ویکھیا سی مینوں جہنم دی اگ دی روشنی دے اندر اپنا اور تواڈا سایہ نظر آیا سی یعنی میرے بھائی انہاں دونوں روایات دے وچوں پتہ اے چلیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سایہ مبارک دنیا تے موجود سی اللہ اللہ اور پھر لوگ یہ بھی گل آندے نے جی نور دا سایہ نہیں ہوندا انہاں دا عقیدہ ہے یہ غیر اہل حدیث جڑے لوگ نے انہاں دا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام بشر سن آپ علیہ السلام نور سن لہذا نور دا سایہ نہیں ہوندا لیکن قرآن و حدیث دے دلائل میں تواڈے سامنے پیش کیتے نے کہ حضور علیہ السلام جنس دے اعتبار دے نال انسان سن بشر سن اور پھر آپ علیہ السلام دا سایہ مبارک موجود سی ہن جڑے لوگ یہ گل کہندے نے کہ آپ علیہ السلام نور سن تے نور دا سایہ نہیں ہوندا انہاں دا بھی یہ عقیدہ بالکل ہی غلط ہے باطل عقیدہ ہے کیوں صحیح بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھو آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے اللہ نور ہے اللہ بولو کی ہے نور ہی نور ہے اللہ نور ہے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا نا تے اللہ ذوالجلال والاکرام 7 قسم دے بندیانو 7 قسم دے خوش نصیب لوگانو قیامت دے دن اس دن اپنا سایہ عطا کرنگے جس دن سایہ ہوئے گئی کوئی نہیں یعنی بخاری مسلم دے وچوں پتہ اے چلیا کہ نور دا بھی سایہ ہوندا ہے اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور فرمانا میں عرض اے کرنا چاہنا ہون تک دی گفتگو دے وچوں پتہ اے چلے آئے کہ آپ علیہ السلام جنس دے اعتبار دے نال نور نہیں سن بلکہ آپ علیہ السلام بشر اور انسان سن ان آئیے ذرا حضور علیہ السلام دی ولادت دے حوالے دے نال چند باتاں ذہن نشین فرمانا ولادت دے حوالے دے نال پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کس سال دے اندر پیدا ہوئے سال کیڑا ہے آؤ صحیح احادیث دا مطالعہ کریے مسند احمد دے اندر مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور میں حضرت قیس کہیں دینے میں اور حضور علیہ السلام عام الفیل دے اندر پیدا ہوئے اسی دونوں ہم عمرہ ایک دلیل بن گئی دوسری روایت جیڑی یہ جامع ترمذی دے اندر مستدرک حاکم دے اندر اور طبرانی کبیر دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول نے حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے کولوں سوال کر دینے پوچھ دینے اے قباس بن عشیم جی یہ دسو کہ تسی بڑے ہو کہ حضور علیہ السلام بڑے سن تے حضرت قباس بن عشیم جواب دیندے نے کہ عمر دے لحاظ دے نال میں بڑا ہاں یعنی میں پہلے پیدا ہویا ہاں لیکن شان و مرتبے دے لحاظ دے نال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام بڑے نے اور حضور علیہ السلام عام الفیل دے اندر پیدا ہوئے نے اور جدو حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا حضرت قباس کہندے نے جدو حضور علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے میری والدہ محترمہ نے منو اپنی گود دے اندر لے لیا میری والدہ منو اپنے گود دے اندر اٹھا کے اس جگہ تے منو لے گئی اس مقام تے لے گئی کہ جس مقام تے ہاتھیاں والا واقعہ رونما ہویا سی حضرت قباس بن عشیم بیان کر دینے میں اوتھے جا کے اپنیاں اکھاں دے نال ہاتھیاں دا گوبر ویکھیا جیڑا سبز ہو چکے آسی تیسری روایت جیڑی اے بھی ہے مستدرک حاکم دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے عبد الملک بن مروان رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ میں نا ایک دن
قباس بن اشیم کنانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کولوں پوچھیا کہ تسی بڑے ہو کہ حضور علیہ السلام بڑے نے؟ تے حضرت قباس بن اشیم جواب دیندے نے کہ اے عبد الملک شان و مرتبے دے لحاظ دے نال حضور علیہ السلام بڑے نے، اور عمر دے لحاظ دے نال میں آپ علیہ السلام تو بڑا ہاں۔ اور قباس بن اشیم نے یہ بھی آکھیا کہ حضور علیہ السلام عام الفیل دے اندر پیدا ہوئے سن، اور عام الفیل تو 40 سال بعد حضور علیہ السلام نو اعزاز نبوت دے نال سرفراز کیتا گیا۔ لو انہاں تیناں روایات دے وچوں پتہ چلدا ہے کہ حضور علیہ السلام دی ولادت جیڑی ہے عام الفیل دے اندر ہوئی ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ عام الفیل کی ہے؟ یعنی ہاتھیاں والا سال۔ عام دا مطلب ہے سال، فیل دا مطلب ہے ہاتھی۔ ہاتھیاں والا یہ سال کیڑا ہے؟ ہاں ہویا ہے سی ہاتھیاں والے سال تو مراد ہے کہ حضور علیہ السلام دی تقریباً پیدائش تو 50 یا 55 دن پہلے ہاتھیاں والا معاملہ پیش آیا سی۔ عام الفیل تو مراد ہے کہ جدو یمن دے گورنر ابرہا انہیں اپنے یمن دے اندر ایک کلیسا تیار کیتا اور لوگاں دے اندر اعلان کر دیتا، لوگو ہون تو آنو مکے جا کے بیت اللہ دا طواف کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اے میں کلیسا یمن دے اندر بنا لے آئے، ایتھے یمن دے اندر آ کے تسی اے دا طواف کر لیا کرو، اوتھے جان دی تو آنو لوڑ کوئی نہیں۔ مکے دے جڑے لوگ نے دین ابراہیم تے قائم نے، لیکن اینا دے دلان دے اندر اور بھی بڑے برے عقائد اینا دے اندر آگے سن۔ دین ابراہیم نو اینا نے بڑا تبدیل کر دیتا سی، لیکن بیت اللہ دے معاملے دے اندر اینا دے اندر جناب بڑی غیرت گھٹ گھٹ کے بھری سی۔ اینا نو پتا چلیا کہ یمن دے اندر یمن دے بادشاہ ابرہا جڑا ہے انہیں یہ معاملہ کیتا ہے اور بیت اللہ دے مقابلے دے اندر ایک کلیسا تیار کیتا ہے۔ تے ایک بندے نو مکے دے اندر غصہ آیا، یمن دے اندر آیا تے اس کلیسے دے اندر آ کے پیشاب کر جاندا ہے، پخانہ کر دیندا ہے۔ اے یمن دا جیرا گورنر ابرہا انہوں بڑا غصہ آیا، انہیں کہا کہ ایک کام مکے والے اندر ہو سکتا ہے۔ انہیں غصے دے اندر آگے بیت اللہ نو ٹان دی کوشش کیتی ہے، 60,000 دا لشکر تیار کردہ ہے، 13 ہاتھیاں بھی اس لشکر دے نال لیندہ ہے، مکہ مکرمہ تے چڑھائی شروع کر دیندہ۔ مکیوں پیچھے ہی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادا محترم سردار عبدالمطلب دے اونٹ چار دے بینے، اونٹاں نو اپنے قبضے دے اندر لے لیا اور مکے دے اندر اطلاعاں بھیج دیتی آنے کہ اونا نو کہو کہ میں فلاں جگہ تو اونٹ اپنے قبضے دے اندر لے لینے تے آ کے میرے کولو اپنے اونٹ چھڑوا کے لے جاؤ۔ سردار عبدالمطلب نو پتا چلے آتے آ جان دینے ابرہا دے سامنے، ابرہا بھی اپنی ہاتھی تو نیچے اتر گئے، سردار عبدالمطلب دے سامنے آ کے بے جاندہ ہے اور آ کے سردار عبدالمطلب نو آندہ، ہاں بھئی سردار صاحب کدھر آئے ہو؟ سردار صاحب آندے کہ گالے وے کہ میں اپنے اونٹ لین واسطے آیا ہاں۔ سردار صاحب دی جدو ایک گل سنی نا تے ابرہا کہنے لگا کہ عجیب ہی معاملہ ہے، میں تے کیا سی کہ جدے میں اونٹ اپنے قبضے دے اندر لے نے وہ آئے گا میرے کول کوئی مطالبہ کرے گا، کوئی ترلے منتاں سماجتا کرے گا تے تو ایک ہی گل کہی ہے کہ میرے اونٹ میں واپس دے دیو، میں تو اڈا بیت اللہ گران واسطے آیا ہوا۔ تے دادا عبدالمطلب آندے نے اے ابرہا گل سن لے، اے اونٹ میرے نے، میں انہ دا مطالبہ کر رہا ہوا، او بیت اللہ جدا کارے
اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے، منو میرے اونٹ واپس دے دے۔ اونٹ سردار عبد المطلب نے واپس لے نے، مکے دے اندر آ گئے نے، اور ادھروں اے بدبخت اپنا لشکر لے کے مکے تے چڑھائی کر لیندا ہے۔ مکے والے جیڑے نے اے جناب اپنے گھرانوں خالی کر کے تے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے چڑھ جاندے نے۔ او دوروں ابرہا آ رہے آئے، مزدلفہ اور منا دے درمیان وادی محصب، اس وادی محصب تے ایک مقام محصر، اس محصر مقام تک پہنچیا تے رب العالمین نے نکیاں نکیاں چڑیاں دے کولوں اینا ہاتھیاں والیاں نو ہلاک کر کے رکھ جڑے آئے۔ اینا چڑیاں نے اپنیاں چنجاں دے اندر اور اپنے پہنچیاں دے اندر نکیاں نکریاں اللہ دے حکم دے نال کینکراں اٹھائیاں نے، اینا ہاتھیاں والیاں دے اوپر سٹ دے جا رہے نے تے تباہ و برباد ہوندے جا رہے نے۔ میرے بھائی اے او ہاتھیاں والا سال ہے، ابرہا کافر جد کعبے نو ٹانا وندا، ابرہا کافر جد کعبے نو ٹانا وندا، تو ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے، او چنجاں چو کینکر کیر دینے، تو اونن دے بمب بنا دینا ہے۔ جدو ہاتھی نو مارنے دا ہووے مقصد، تو او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے۔ بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر بتا دینا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دیئے 50 یا 55 دن، اس واقعے تو 50 یا 55 دن بعد آپ علیہ السلام دیئے پیدائش ہو جان دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آب الفیل والے سال دنیا تے تشریف لے آئے نے، اور ولادت دے لحاظ دے نال دوسری بات ہے کہ کس دن حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے۔ سوموار دے دن آپ علیہ السلام دنیا تے آئے، یہ دی دلیل صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تے آپ فرمان دینے فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، آپ فرمان دینے میں سوموار دا دن اس واسطے رکھنا وا کہ میں سوموار والے دن دنیا تے آیا سا، یعنی سوموار نو میری پیدائش ہوئی سی، اور پھر سوموار والے دن ہی اللہ نے میرے تے وحی دا آغاز فرمایا سی، یعنی پتہ اے چلے عام الفیل والے سال میرے نبی دنیا تے آئے نے، سوموار والے دن آپ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے۔ ان ولادت دے حوالے دے نال تیسری بات بھی ذہن نشین فرما لو کہ آپ علیہ السلام دی ولادت جیڑی ہے کس تاریخ نو ہوئی سی۔ تو تاریخ دے معاملے دے اندر کتب احادیث دا ذخیرہ جیڑا بالکل خاموش ہے۔ آپ علیہ السلام دی پیدائش دی تاریخ قرآن و حدیث دے مجموعے اندر کوئی نہیں، ہاں البتہ سیرت نگاراں دیاں کتاباں دے اندر حضور علیہ السلام دی تاریخ ولادت مل دی ہے، لیکن اونا سیرت نگاراں دیاں کتاباں دے اندر بھی تاریخ دے حوالے دے نال بڑا لمبا چوڑا اختلاف پایا جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ الاستیعاب دے اندر لکھ دینے کہ حضور علیہ السلام 12 رمضان المبارک نو دنیا تے تشریف لے آئے۔ ابن عبد البر دا قول ہے کہ آپ علیہ السلام 2 ربیع الاول نو دنیا تے تشریف لے آئے۔ پیر عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین دے اندر لکھ دینے کہ آپ علیہ السلام 10 محرم نو پیدا ہوئے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے پڑپوتے غالباً انہاں دا نام لقب کنیت جڑی انہاں دی ابو جعفر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے پڑپوتے
بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 10 ربیع الاول نو دنیا تے تشریف لے آئے. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی ملفوظات دے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دی ولادت جیڑی ہے 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے. محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار نے یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دی ولادت جیڑی ہے 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے. اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے. اور ملک مصر دے ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی انہوں نے اس چیز تے بڑی تحقیق کیتی ہے. تحقیق انہوں نے یہ کیتی ہے کہ انہوں نے ایک جنتری بنائی ہے. انہوں نے جنتری بنائی ہے سارے سال جیڑے نے وہ پیچھے جاندے ٹردے گئے چلدے جنتری بناندے عام الفیل والے سال دے اندر پہنچے نے. تے انہوں نے لکھیا ہے کہ عام الفیل والے سال دے اندر نہ تے سوموار دا دن 8 ربیع الاول نو آندا ہے نہ سوموار دا دن 10 ربیع الاول نو آندا ہے تے نہ ہی 12 ربیع الاول نو آندا ہے. سوموار دا اگر دن آندا ہے تے صرف 9 ربیع الاول نو آندا ہے. اے محمود پاشا فلکی مصر دے جڑے بہت بڑے ماہر فلکیات نے اے انہاں دی تحقیق ہے انہاں دی ریسرچ ہے. لیکن جدید ساڈے دور دے جڑے جدید محققین نے انہاں نے محمود پاشا صاحب دی تحقیق نو بھی درست نہیں سمجھیا. انہوں نے آکھیا کہ انہاں دی تحقیق جڑی ہے وہ بھی درست نہیں. اور دلیل کی دیندے نے انہاں دی اور دلیل دیندے نے کہ محمود پاشا فلکی آندے نے کہ حضور علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. چاند دی 9 تاریخ سی ربیع الاول دی. انگریزی جڑی تاریخ سی 22 اپریل سی اور دیسی جڑی تاریخ سی جیڑ دی 1 تاریخ سی. انہوں نے یہ لکھے ہے جدید محققین آندے نے انہاں دی تحقیق اس وجہ تو درست نہیں کہ پہلی گل اے وے کہ جیڑ دا مہینہ اور اپریل دا مہینہ کسے صورت دے اندر بھی اکٹھا آ ہی نہیں سکتا. جیڑ دا مہینہ اور اپریل دا مہینہ کٹھا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جس طرح یہ دونوں مہینے اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح انہاں دی تحقیق ساڈے نزدیک درست نہیں. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام دی تاریخ پر کی ہے اتنا اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ جواب یہ ہوئی ہے کہ جس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام دی تاریخ ولادت دا کسے نو کوئی علم نہیں اللہ تو علاوہ اسی طرح حضور علیہ السلام دی تاریخ ولادت دا کسے نو کوئی علم نہیں. اس دے معاملے دے اندر رب العالمین نو ہی علم ہے اللہ ہی اے دیاں حکمتہ جاندہ ہے. اور پھر 9 ربیع الاول دے بارے ساڑھے اکثر اہل حدیث جڑے نے وہ اے گل آندے نے کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے. لیکن ساڑھے اہل حدیثاں دے وچوں جدید محققین جڑے نے انہوں نے آکھیا ہے کہ آپ علیہ السلام دی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول بھی نہیں. حضور علیہ السلام دی تاریخ پیدائش دے بارے رب العالمین ہی زیادہ اور بہتر جان دے نے. میرے بھائی اج دی ملاقات دے اندر اج دی گفتگو دے وچوں 4 باتاں بیان ہوئیاں نے. آپ علیہ السلام جنس دے اعتبار دے نال انسان سن. آپ علیہ السلام دی ولادت جڑی ہے سوموار والے دن ہوئی ہے. تیسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے نے. اور چوتھی بات آپ علیہ السلام دی تاریخ ولادت جڑی ہے اے دے اندر بڑا لمبا چوڑا اختلاف پایا جاندہ ہے. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تے تو انو حضور علیہ السلام دے پیاری سیرت عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.